لیلاف مصطفى خودیا هولا دلوان یا شاهیان یا داوتان جه گند عطیشان یا دربیسی الگلمنه لیلاف تبخیر هاتی سلامتی به درباسی به چواف جه کو هن لید یعنی جه تی داوتان یا شاهیان هات بمبا باران کرن کنگی بو و زیان و چوانه صاحب خودش ترازی ما مسته روجا دشمی ساعت نه سبیل گند عطیشان باجار گریدای باجار دربیسی سالاد لوان هات بمبا باران کرن شبیل مسیرات ترکیب اف جی گو پالافرین ترکیه ارمانج دکر و بمبا باران دکر سری چند سالان ما مستدل بخین دنگتی؟ بله دنگی تباشتی کرم که اف جی گو پالافرین ترکیه ارمانج دکر سری چند سالان بمبا باران دکر او جه گشت دستی اداره ذاتی دبو و دستی حوالا دبو یعنی جه الی لشکری بین یا جه آوی بین یا الکتریک بین یا سوتمنی و غاز او جه جالیه حوال من دهات پاراستن او دهاتم بمباران کرن بون ارمان جام سیرات ترکی بون به سالات لوان هو املاک خاص سای اف سالان نه ریو بریا خسر لیلاف اف یعنی تپی وندیا ریو بریا خسر اداره ذاتی به سالا دلوان رهیا یا داوتان ناما مستتفی وندیا اداره ذاتی و حوالا به سالات لوان او که مشتر گوت خاص سای ده بارا جیانا خوش دیت یعنی سالت ناوا اردک زراعی دهاتیه لیکرن یعنی تناوندین لشکری جیان مدنی دوراوی تنیه تزيان جغيني زيان مادي دما كوهاتا بمبا باران كرن اف سالا دلوفان تشتكي جاني تشيبو يعني تكس بريندار بو شهيد بون بدري نانا تزيان جسدي نقاشني الحمد لله بس زيان قلتي جران قاشتي صالي بخوا صالة يعني العرضي مايه قلك زياني جران بيباتن اها در دورة في صالة مال هنا يعني خاني هنا نا ما مستنا او دنافا ارضك زراعي دي مال شولي هاتيه او ارضي مي دنافا ارضي مدي ها هم عرض ايوه تم مال وتجهن لشكري ليتنانا ليلا فهم عرض ايوه هم جي اف صالة ارضي مي صالة وكان جاف صالة افاكر عمري 22 سال تقريبا شيبوي يعني كيفن اف صالة كيفن جبري ده معروف صالة لوفان الباجاري دربيسي وقندي دوريجي معروف انه صالة شاهي آهنگ ليچيد بن يعني ت پیوندی وی به لشکریان دست حوالادیان دست اداره ذاتی ت چیکاوی بوارت نه یعنی او هاد بمباران کرن به سوچ من ديت ديمان من ديتن حمو هاتيا شوطاندن زرارة كو تجش في شواتي ديتيا چقاسة تخمينا سري صدي حشتي تقريبا سري صدي حشتي شوية باشا كس تنا يعني تي چاو بكي تيج نوفا آفا بكي كس هيا تعويض بكا إدارة ذاتي قد تعويضات عنددت فان مثلا دا جبولو استخوازمون دنگي ما بگينن هك بيخصنين ما في مروفا بن جمعياتي خيري بن حتى إدارة ذاتي جبرقو او ايرو لفر قصد او ايرو باراستنا متك باراستنا اخامتك يعني ام كسن سيفيلن ام اب سالم دبار جيانا خوش ديت يعني بشسو جهاتي بمباران كرن ام جين زانن جبر بيها اويست خوازم تدنگيم بگين وان جهات المعني بالموضوع قالي كاريك يعني حتى لو بسيط بيجي قمكاري بن صالي بقارينن ومبين سر كاري خو بسكن وكبري چند کس دوی ساله دا دخبتین کار دکرن چند کسان کار دکرن لیلا اف دنگ متیتا دنگ متیتا اللي ما مستدنگا چند کس جمع دخبتین كسين خديه صالح هفسريم خديه صالة دلوفان او بري وك مشتر قوت هنگا بوا شاهي لا از دبيجم چند کس دخبتين تيدا چند کسان کار دکر
دنقود بماموستا دنگ دیار نایت باشه تدخوازی تعویض بکن آلیکاریت بکن چه ریوبری خسر به چه جی سازی اندنین مروی بن کلور کار دکن چه آلیکاری دخوازی بله از خوازمون دنگی ما بگینن بان اف جهات معنی دبی تشتیده و اما کاریه اكيد ام دخوازن جبرگو اك مشتركو سري صدي حشتي صالة هاتي يعني خراكرن چشتره لازمه حقوق الانسان عياد خيري چه لازمه مثلا چشتره لازمه گو ام ديسا قريبا لكن يعني ام ديسا صلاحو وقرين الوق بري ام لكن چه قاس پرشتره لازمن مثلا دنگ نایه بلا او بين جهه ويري بقدرين بيچقا جير لازم گو بي آواكرن ديسا باشه از نزانم از نكارم شتا تخمين كجبرگو قلك باشه جهتك الجم ریوبری خسر هيا كنت بتشي مراجعات بكي سري لي بدي ببيجي ورن مثلا لجنه كوميتاك ورا تقييم بك بنرخينا وچقا اشترى لازم بقى لكاريتا بكن نظام ما مستدل بخوين جهتك هب وق بلديات طوان جمعني ندويك تشتيد بلكيز نظام بس دريا كنالار وداست خوازم دنگين بگي هر كسي انا قلمد قهدار دكي بالجهة ويري بنارن هاقي دارا ذاتي به هاق ريخسنم رواهي به هاق جمعياتي خيري به والجهة ويري بنارن اوي تخمين بكن بيچقا جير لازمه وبيچ يعني شبو وقر افخرا كرناوي قشهر معيشتا وليلاف معيشتا ولسر بكارانينا و سالا دلوفان یا شاهیان یا داوتان بو و او جی هاتا شوتاندن هاتا خراب کرن ناهون یعنی دست آلیکاری دخوازن هنک آلیکاری و بکن ریوبری خسر به سازی اندن بن جبر کو تدبیجی اف جهه کی مدنی جهه کی سیویل خاص بو تپیواندی اوی به تو آلی سیاسی را تنبویه بچه اف دنگی تدگی بر پرسین ریوبری خسر بچه مراجعت بکه دازگاهی دنجین کل بدره کار دکن ورن ببینن بلکه آلیکاری تا بکن و هیوی دکم آلیکار بن بتره ثابت گلک سپاس لیلا کرم که اجي خوازم ولوشتر بيجم جبرگو از وفسري خو يعني تگريداي تعالي سياسي بون يا بارتي بون ام كسن سيفيل بون ما دبارا جيانا خوش في سالي ديت يعني اف سالونا كون دبينن تماشافان انهجا روجا 15 و مه تركي بومبا باران كربو جهه دعوتان بو هولا دعوتان بو لگندکی يعني دربيسيه الگندکی دربيسيه بو الگند عطيشان لیلاف مصطفى خوديا في سالونيه جهه کی خاصه تایبت دبيجه بيوندي وان بالسياسه رتن جهه کی سيفيله تركي بومبا باران كريه جسدي حشتي شوتان دي وداخوازا ويا كده كوبيرا ببن اليكار قالك سباس لیلاف هیوی دکم دنگ تبهیست بنو آلیکاره تبکن